abanum penfa ya krado wanso reteo e brado pati na ayiko wo hie fi aban wo mpempem yara aza ya hwere wa aban ho odoso ehu to ba boko bobo no wanwan ehu ye bi de city school for Mankoroba water cross open e wo schools pri wa ha nsi opuna Mankoroba oya wa cross ana oya amasuka kra nsi e pedenche obi ya nche oya hen rounds wa ayiko-ayiko ha because hemba na hen na no na wo ha wa cross benefi amanfo befi jeje anu na nka ho TANTRI hanyina mofo woko school ha nso wopuna most cars woko speed ha no yehu na mofo woko ebia hemrance be bi ho na wojina ho o cross mo from cross nsi nti obi ya ncha abanu mo na onye rams ha because speed that anko for drivers oyehu and the mother she answer papa nti apart from speed ramps no ebrade bi ona umyere aban ba yamo asa aban opede oye mo hen ni na jina hen assemblyman na oba obi se hen abazi na ihia na ya ka che no so za ko assembly na mo wa kan nti nananu mpemfa wo ayiko-ayiko ebenimbe na wota wodi dehia amase bi pede obana onye nananu betirifuma ebenimbe poti na nananu wodi dehia okay iya se ye pede yehia ye ka che mpemfa wo ayiko-ayiko de mbie de bi ye pede yehia ye ywi hen ho nsi na ya asne ho ya nti wonye da pati a oya da me de biare wodihia nya bosom emu se opire wohia la na wafafa wo ho nti ye fanda hom ya do hondodo wa ifio be ya nyimpa be ya hen asi hondodo be ya hen no wohia o se ye for tribes no tribe bia na ya fa no mo nyimpa bi na ekura na bi na ye hia akaye dam traps ahuru no wa hanti jo eti nana ya bada wase da na pay Coastal Television yibu pay mu oya ayiko-ayiko TANTRI letter area agin fiodo na anya bonkomo edo ase bebe emo ebi na ebe sewara na edu wunche kura na ebie eda ma hona wo hwo impempe ya one and one the ayiko-ayiko fo ana Iguaman Ghana man dutu bi olu bia unchie bia de mama ashia sizi yezi ndasi neze mahena assemblyman shede oyen buopi street light os BBC na ozi kutukumiska ozi ye wow nsi oyaza obon humas no pa nsi ede na asipi ne unity committee fo wayaze nsi yazinda sema ho yo nana anso ya bada wase no kwakwa na yele kwano e wa fotu bi ana e wa de sede bi de man kwankura na abutu awo ne mrense ne nkatesi wo hwe ho ye wo hwe ho ye because in the yarba na wa ba oyehu yarba piaba yarba yansida na ya ase ni na afi ahwe ya yanye yin hezi balzi na no ka hu so de ya hwe ho ye jo e bada se bebe nana ebusafo nyanye krowura ayiko-ayiko na nanu mpefo alhaji ono na yayine bonkomon na de menyim no Coastal Television yawo TANTRI ayiko-ayiko electoral area di na no kenro sense de ma hwehwe bia no nyanye wo bedi de monkomon na ma hwehwe bia no yete bablawo na waso ehu na mpemple yada yan wo yaba honorable assembly member yebu nunun na yebisande ana ajenje biara
government bungalows over hano bungalows in bibi ankyerɛ bungalows over nya no kono ado paint papa honorable ano mo ba no wetu no ho yan kwamra ne nzi da mo nkomo